Jotend alensi machon okwayo jatend piny Kenya William Ruto okonygi yudo chudo mar rutaya kaka yorno mar puoyo tich mane gitimo e kinde magine telo. Kotelnegi gi jakom mar riwruok mar jotend alensi machon ma pacho kae bade ma Isiolo Hussein Abdi Abduba giwacho ni jotend alensi machon ma oktinne 12,000 e pacho kae ka 90 mawuok e kaunti ma Isiolo odak e dhier kata obedo ni ne gintie jotelo. Koro gidwaro ni Ruto ochop singo mane oketnegi e kinde mane otimo campaign kapod girito wach mar pesa mar rutaya mane oriwo lwedo gi od bura mar Senate mano higa mar 2019 mondo olosi e yo makare. Hii kilio hiko mbele yao ambayo ya former councillors. Hata sisi ni binadamu, katiba ambayo ilitekelezwa na wananchi ya Kenya hakuna ambayo inatupatia coverage hata moja. Na sisi pia ni viongozi, na sisi pia ni jamii ya kutoka hii Kenya tu. So tunataka rais, hii maneno ambayo iko mbele ya bunge, nyumba yote mbili. Tunataka tu tusaidie, hata sisi tuonekane kama binadamu, watoto wasome, wapate angalau kitu. Hata sisi tufaidike katika hii utawala yake kama former councillors. Tumeenda na tembea kona yote hii county. Wale wako na gari, wale wako na mko gharama yetu tu. Tulifanya house to house campaign, tulikahakikisha kiti ya urais wewe unapata kura nyingi kuliko yule ambaye mnapigania kiti pamoja. Kwa hivyo sisi leo shukrani, tuna furaha kubwa wewe kuwa rais, na pia sisi